Bolje moje mame i migrenama mogao. Prošlo je već mjesec dana od kad si ovdje, a kuća ne izgleda drugačije. Prostite što smetam. Imate li minutu vremena? Nemam, više nemam. Nego o kome? O malom putu ljubavnika. Ne, šta je to? On se zove? Malom ljubavnika. Vidiš? O malom putu ljubavnika. To? I velikom ljubavnika. Jer to je duhovitije onda. Jer čim naglasite o malom putu ljubavnika, apsolutno. Stvarno, mogu citirati, a kako? Kako ti kuće? Evo. Pakiram. Pakiraš se već pola godina. Pa znaš kakva je situacija? Ne, zapravo ne mogu. Trebao sam da... Pokušam. Sretno vama. Nikada ti nisam rekao da ih moraš uraditi. Ne, hoću da odjedim. To... Vjerujte mi u Isusa Krista spasitelja. Trebaš kaj? Ne. Aj ćemo sljedeći tjedan. Koliko ste dugo ovdje? Teško, dajte si vremena. Voliš me?